ulama nasihi Rabbi, ulama waridi Nabi, ulama nangro beto betahina, ulama nasihi Rabbi, ulama berkat hudir dalam dunia berkatem dengan haba ulama hudir terarah natu tujuan membahagia berkat hudir dalam dunia berkatem dengan haba ulama Mudim terarah dan tujuan berbahagia. Tiga nak baca, tiga nak. Lem sepot gelap gulita, ulama yang bercahaya, pembimbing dalam dunia, yang penerang akhlak manusia, dan jaga Islam, cinta ulama. Jakarta